Безнең татар халкы дөньяның нинди генә почмакларында яшәми. Безнең татарлар Татарстанда да, Башкортстанда да, Татарстан тирәсендәге төрле милли республикаларда да, чит илләрдә дә яшиләр. Татарларның тормышында әлбәттә һәрвакытта китап беренче урында булган. Мәгърифәт, дин татарларның иң ихтияҗ булган мәсьәләләрдән саналган. Әгәр дә татар кешесе бер дини нинди дә мәзһәбкә карамаса да, караса да, бүтән чит илгә барганда ике төрле эшне эшләй башлаган. Беренчесе ул мәдрәсә ачкан. Чөнки мәдрәсәдә балаларны укытып, аларга илебез турында, халкыбыз турында мәгълүмат бирү, дини йолаларыбызны үтәргә ярдәм итү. Икенчесе инде ул китап бастыру. Мәсәлән, Кытайда булган, Кытайга киткән, Кытайда яшәгән, Япониядә булган, гомумән Азия дәүләтләрендә яшәгән татарларны әле дөньяга билгеле булмаган китаплары килеп чыгып тора. Мәсәлән, революция хәтле үк, революция вакытларында да Япониядә булган татарлар беренче булып Габдулла Тукайның җыентыкларын чыгарганнар. Ул хәзер безнең музейларыбызда гына саклана. Менә шушындый китапларның татар тарихына, татар милләтенә булган әһәмиятләреннән мин Себер татарларына багышланган китапларында әйтер идем. Билгеле булганча татарларның ич зур төркеме бар. Ул әлбәттә инде безнең Казан татарларыбыз. Ул нигездә алар Казан татары Татарстанда яшиләр. Ләкин шул ук вакытта Казан татарлары Башкортстанда, Оренбургта, Марий Эл республикаларында, гомумән татарга якын булган, Казанга якын булган җирләрдә күбрәк Казан татарлары яши. Икенчеләр мишәрләр. Мишәрләр бездә барыбыз яратабыз, барыбыз да беләбез. Аларның телләренә, аларның дингә булган һәм халыкка булган мәхәббәтләре безгә үрнәк булып тора. Өченчесе бездән Казаннан бик ерак яши торган ул Себер татарлары. Менә шушы Себер татарлары, алар татар халкыннан ерак булса да, татарның татар булуында, татар мәгърифәтен саклауда, татар мәгърифәтен балаларына җиткерүдә гаҗәеп тә күренекле эшләр эшләп килгәннәр. Мәсәлән, Төмән өлкәсендә революция хәтле Карамашевлар мәдрәсәләре шул хәтле татарларны укытып, татарның телен, мәдәниятен, диненә хезмәт итә торган кешеләр әзерләгән. Хәзер инде билгеле булганча татарлар әзрәк сүнеп баралар. Балык баштан бозыла дигән кебек, татарларның аның зәгыйфләнүендә беренчедән диннең зәгыйфләнүе сәбәп булган иде. Хәзер инде менә телебезгә, мәктәпләргә бераз шәбһәле хәбәрләр килеп тора. Алар безне әлбәттә борчый. Менә шушы көннәрдә шушындый безнең борчылу, телебез өчен, халкыбызның киләчәге өчен борчылу булган көннәрдә менә шушындый китапның чыгуы, ул әлбәттә бик куанычлы күренеш. Мин Татарстан китап нәшрияты җитәкчеләренә, үземнең хөрмәтле редакторым Чулпан Илдус Ялаловага, шушы китапны гаҗәеп менә шушындый матур иттереп эшләп сәнгать әсәре әйткән Гөлфия ханым әфәндегә, шушы китапны менә шулай итеп бизәгән рәссамыбыз Ринатка чын күңелемдә рәхмәтемне әйтәм. Минем өчен китапның эчендә генә, эче генә түгел, аның тышы да бик мөһим. Чөнки татарларны карагыз, сез әбиләрбез, бабаларыбыз ничек матур итеп киенгәннәр. Мин әле дә хәтерлим безнең кичкенә вакытта күлмәкләр белән генә түгел, түбәтәйләре белән генә түгел, бабайларымның тәһарәт чүпрәкләрен дә мин әле дә сәнгать әсәре кебек итеп кабул итәм. Шулай булганда, менә шушы китапны шушындый рәвештә бастырып, бизәп чыгаруда безнең Казан татарларының, башка төркемнәрнең Себер татарларына булган ихтирамыбызның бер билгесе итеп менә кабул итәм. Әлбәттә, алар еракта, аларга ихтирам да, игътибар да җитми торганнар. Ләкин менә шушы китап инде ул атала Себер татарлары халык авыз иҗатының антологиясе, монысы 3нче томы. Уйлап карагыз, әле безнең
Mişerlerimiz turunda da, Mişerlerinin de folkloru turunda, Kazan Tatarlar folkloru turunda ayrım alanın üst tillerinde, üst şivelerinde, üst diyalektlerin hamsileşlerinde şuşunlu kitaplar basılğanı yoğuydu. Ul kirek. Çünkü biz indi barımız üzgere, biz tilimiz üzgere, tilimiz zayıflana, tilimiz yadlana, onların üst tillerinde, ebi babalarının indi nişi gitip cümle kırganlar, nişi gitip suretlev şaralarını kullananlar, alar varsa da mene şu üst tillerinde, şu kitaplarda saklanır dep, men bileyim. Bu kitapның tarihi da bir kızık. Mine Tatarlar bilen bütün dünya kızıksına. Mesela min zamanında Türkiye'ye 9 yıl boyunca çitiller, Türkiye'nin çitiller ministerliğinde işledim. Anda bir küp kişiler var, bir küp milletlerden. Lakin benim Tatar deyip eytuge bütün mene şuşunda istelersin kişiler bırılıp mina karıyorlar idi. Çünkü alar Tatarlar da onda okup da bilerler, alar işitip de bilerler. Mene Tatarının haberleri birinci mertebe görüp de bilerler. Min Sibir Tatarları bilen şehirlerine başlayalım. 1957 yılda oldu. Bizim meşhur bir okutuşumuz vardı, Dilara Garif'in Tumasını. O Türkiye Tiller Bilgiçleri arasında Rusya'da birinci bulup baratıran alimlerden sanalaydı. Min elbette başlavuk bu şiveler, diyalektler, söyleşler, folklor bilen kızıkkanmandır indi. Mena folklor okutuşuları da diyalektologiyani okutan Dilara Garif'inde ihtibar etkenler. Ol meni saylap aldı. Ekspeditsiyaga çağırga televizçiler arasından. Yani biz 1957 yılı birinci mertebe Sibir'e kildik. Minan studentlarım pek şulay motor etip seyirge yaradım. Biz indi tün yoklamışı paraxotga otarıp kildik. Ondan soň berle soğula biz anda ketip turgan yük maşinasına oturduk. Şul kadar barabız birinci mertebe Sibir'in yaklarını qarıyız. Bizim maşinamız ülenge kumilip bara, çeşekke kumilip bara. Bir zaman avulga jite başlaganda kütü çıkkan. Kütü yeri sıyırlar çeşekke kumilip yeriler. Biz indi Kazan teresinde bunu deyiverini bizim için mucizeydi. Biz bir çöp ülenin değerli sıyırga tuygan çaşat almaydık. Benim şunday tilagim buldu. Eğer de barıp jitip biz to'xtatargan fatirda ebinin sıyır bolsa en birinci itip şuşu çeşek aşağıdan sıyırdanı setin işip qarayısım keldi. Elbette o şulay nasip buldu, ben içtim. Hem o sitten elle kelgen, elle kelmegen indi. Lakin şulay kabul etilgen. Ellen indi biz bilmegen isler, huslar keleydi. Şundan birli mindi sitni şu kadar yaratıp işim. Her vakitte şuşu birinci stakanını koluma alı bilen sitli, şunda şuşu Sibir'deki bulgan şuşu vakıgalarını hatırlayayım. Mine şuşu kitapka, mine bu 900 bitlik kitap. Bu işinci tomu. Şuşu kitapta barısı da Sibir ebilerinin, babaylarının silegen sözleri. Alar yine küpüsü merhum. Hazır mine şuşu kitaplarını kulga alganda, andan indi şuşu kitap bilen tanıştırganda, men her vakitte eytem şuşu ebilerinin, şuşunda sözü kilgen bütün babaylarının, apalarının ruhları şat bolsun idi. Alarga da şunday bir kuvaniş, bir suyuniş bolsun idi. Allah'a Teala'ya müracaat edem. Şolay bulur da. Çünkü bizning dinimizde aytilgan kitap yazgan kişi. Okuyan kişinin de savabı var. Kitap yazgan kişi. Kitabı yazganda yerdem etken kişi Allah'a Teala'nın indi her vakitte yaklauuna layık bulur degen. Hem o cennetke ol bar degen. Şuna göre men şöyle bu kitapları Sibir Tatarların dini turunda bir köy yazılgan aydır. Çünkü Sibir Tatarlarına bizning Kazan Tatarlarına, Bulgarlarga 922 yılda kelgen bolsa din. Bu formal ravishda qabul etilganligini men aytaman. Endi din Allah qachon kira boshlagandir. Ama bularga 1294-yilgi tege vaqigalar bilen beyli. Anda bu din alarga hazırgi galimler aytuguncha Orta Asya'dagi Bukharalılar, Özbekler tarafından getirilgen deb hisoblanadi. Lakin bizning benim özümning studentlarim, benim aspirantlarim, men jetaklangan dissertatsiyalarda biz aytamiz, yo'q.
Bu bit tügel түгел. Birinci dinle elbette Bulgarlardan. Elbette bizim babalarımız Kazan Tatarlarından gelip kirgen diye biz hepliyiz. Mene şoşun tarihi көрсөтүлө. Birinci dinle kabul etken, dinle kabul getirgen, şuşu big zor galimler kilgen Orta Asya'da hem şular әлі мәжүси болған татар араларını bizning müstakilligimizga ziyon keltiradilar, bizni yanıylar deb alarning ko'bisini bitirganlar. 394 izgi shayxdan barlig'i 66 shayx qila esan qolgan. Alarning xabarlari әлі de hozir endi Sibir tatarlari chin musulmonlar, bek yaxshi musulmonlar, dinni bek yaxshi biladilar. Ol mana shu xabarlarni shu kishilarning shu izgi shayxlarning 25-30 xabari hozir alar belgili. Alar şu izgi etip kabul ettiler. Alarını qarıylar. Anda her vakitte dini beylemlerde ya bulmasa havf haterler bulganda ya bulmasa Allah Teala'ya müracaat etken vakitte o halkanda barıp şu astanalar, izgiler kabirliklerinde namazlar okuyorlar, dağalar okuyorlar. Mine şu şimdi kitaplarını çıgaru bizning respublikamızda bizning prezidentlarımızın tradisiyasının devam ediyor. Grantlar hesabına oluşacaktı. Elbette bu kitap çok kıymetli kitap. Onun kağızları, mine bu açıp kararsak, kağızları big zatlı, kağızları big kıymetli. Ondan sonra bu kitabın dışına da bir kıymetli sanalı. Onun münekkimiş harfler bilen yazılgan. Bu elbette halkımızın diline, halkımızın sağlığı, halkımızın mağarifine bulgan bizning hem bizning birinci çeyrette elbette prezidentlerimizin şu şimdi bir yaxşı tradisiyalar var. Başta Mitimiz Şerif'i şunu işleydi. Hazır menen derstem Minnehan prezidentimiz Mustafa Nurgaliyeviç her vakitte da birinci plana koya hem olup şu kitaplarını görüp ulanlar bilen sıklana. Mesela benim davamçıları bulgan kitaplarını birinci tanışkan vakitte da aytgan kitaplar şusunda bularga tey şusunda etip sizlergiz deyip. Bu bizning için yine tugul. Elbette birinci çiratta o Sibir Tatarları için bir zor vakıa. Elbette Sibir Tatarları halkımızın indi müstakil, Tatarına Tatar etken Türkmenlerin birisi bulgana göre bütün Tatarlar için de bir zor vakıa bu. Men tağın bir mertebemine Tataristan kitabında şeriyete hizmetkarlarına ayrıca kabat eytesim ki özüm redaksiyonun Çulpan İlbis'in şul kadar tarışıp, şul kadar işine kirip. Abi babaylarının bunda transkripsiyalar bilen berilgen tekstlerini okup, anı düzeltip, men görmegen hatalarını görüp, ne kadar men kitabını motor etip, kıymet etip işlerge mümkün, şul kadar bu ana hizmetin koydu. Bu kitabın indi tağın bir jirak bir tarihi var. O 1782 yılda birinci mertebe mene şuşuna ışağın bir kitap Sankt Peterburg'da Nemis kişisi Wilhelm Ratlov anı birinci bulup girip benim kılıp mene şuşu avuldan avulga şuşunu bir kitap yazgan idi. O Türkiye kavimlerine halk edebiyatı deb atalar. Bizning içinde Tatar halk avuz ijada. Mene şuşu kitapını ol 1872 yılda Peterburg'da bastırdı. Ondan sonra o Berlin'de, ana kadar da onun ilişkileri Berlin'de bastırılgan. O bütün Avrupa'nı şaqqatırdı. Tatarlara şaqqatты. Tatarların indi çiğ taşıytırgan, yarım kırgı bir kavim etip görgen Tatarların şuşunday bırıngı Grek edebiyatının, miflarının örneğinde kibik şuşuk problemini kötegen şuşunday yok. Zor kölemli, şuşunday yok, şunday işterlikli, ideya fikirleri şol kadar halk için kerek bulgan, halkın tarihini saklap kalgan dastanlarını ol bermiş bergen idi. Mine biz 1000 biz şu Ratlov'un 1872 yılında çıkan kitabın tağım bir kabat 1000'den kitabımız. 2012 yılını Ratlov'un 100 yıllık yübileyine bağışlap çıkarkan edik. Mine bunun devamı buldu. Şunda o Ratlov kitaplarına hem işlerliği, anın tış işine okşaş bulgan şusunu kitaplarını görgen nasip buldu. Men Sibir Tatarların göz aldığında tutup söyleyeyim.
Hazır söylegen vakitte da alarını her vakitte köngülümde, göz aldımda. Alarını tebrik edeyim. Alar bu kitapını görüp elbette şatlanacak. Bu kitapları Tatar Gadi halkına tugul. Temen ülkesinin hükümeti bütün kişinin koyup bizge yardım eterge tırıştı. Her vakitte biz Sibir'e bargan vakitte mine alar Rus kişileri, alar bizni karşı alalar, bizni işleyen işe beye bireler, hem bulgan hatlı alar da şu ilişini kerterge tırıştılar. Hem kitapның içinde de mine anda eğitle tırgan, mine anda tümen ülkesinin hükümeti diyen, anın grifinde de alar tıra, alar mağalaya. Barınızga da rahmet edeyim.